Le semáforo tzak aholvil tu me ujalachile nos luma, tu ka esaje, yucatane, helbish tu lagal tuche, ichilchak yanikubonil. Leolale, chen le cuchilo hachkabete, le kumeya. Utial jueves le cantumen juntak, bishenile semáforo ya. Soguhets el jejelas nugbesahil, yalugel sal upak ale kohanila. Beyo, umolail to olale, yanupatal uyantik tulaka le kohano, kun kabet chahale. Lenuk besahiloba, kukashanti kuhalanti kutoh olal mako yucateco. Katik ka beikuntes, yetel kapata que esta votoches. Ojalá si Yucatán Ranetzo Gujek Abdiquejelas Chiculil, le número 800 982 2826 Ichimaya Hoich Español, Chen Utial Mac tu Chicpalti le coronavirus COVID-19. Tu chicul internet coronavirus.yucatan.go.mx Tiansha Ichimaya Etel Ich Español Bashakata Wohelti. Tu chicul WhatsApp número 9992 008489 Español con Nukbil Yetel 9991 4066 22 Ichmaya tela uheltik bishenikech. Beshan tu chikul Facebook tiu pastal atsip tela sikabale. Le chikul medito kukabao tia el sistema Android e Apple tia nukulilo. Katik timako yan sahbensil yokolobe hel bishmash chihan. Kolelo yon chahan. Mako helanu pastalil. Mak yan diabetes ti talamil tu presión. Hachpolok yan talamil tu puxikal. Mash yan VIH cáncer. Beshan wahach kutsut chamale. Waku yubik tu chokwil, ku yubik kanan, watu tikin sazakale, shikop tu sevil tu nahil sakya le yang hachdatie. Ichilu hasi le pakben kohanil yanikona, umolayil to olale, yanu betik shak alilo, yalu yilal, wayan coronavirus ichil hehelas kuchilo timako, yalu kalandalu to olal yucateco, yetel yalu betal bashkabet, yalu sutmak, tu kuchilil, hebistun kache. Lenuk besauhets mauhalachi lenos luma kukati que kashak altak u 10% le mako kutukulta yantio ble kohanilo. We Yucatane tzok masik tak yokol 20%. Le kuyaptal le shak alobo yanu yapshan kohano kun chikpahal. Beishan yanu chikpahal tu yesahil utzol tsibilil kalikil tu beta le meyahoba. Uyaptal le meyahil yalu yilal maupak ale kohanilo yanu beikunti kushotol ubinukit pahal. Lejela, le dio sol civil behla miércoles, 8 en el junio. Behla chic paulak 43 mako saitio le coronavirus. 31 tulule ho, 8 tule uman, 4 tule ho kaba etel samahil. Jujuntule akanke, chochola, hunukma, kanasin, teko yetel tishpewal. Sokuchukik 1976 mako sayaktio le kohanilo. 14 juntulule tanche tushilo. Chilik imbehlak saik ohel bil uch 11 kimil. Juntul ship 49 haboti isamalukahal. Mancha ula kohanil ti kahakabalkachete ostu mako taktile sutu kamishbayantio. Juntul kolel 53 haboti ho ukahal. Yash anchahanti diabetes talamil tu presión hachpolok. Kahakabalkachete ostu mak taktile sutu gila mishbayantio. Juntul kolel 56 haboti tishkoko bukahal yanti hesbalwa asma. Kahakabalkach yete 7 mako taktile sutu kila machik paktio wabashi. Juntul ship 57 haboti umanu kahal ma anchahanula kohanilti le masho takpa tu yiknalo takwalkila mishbayantio. Juntul ship 64 habti kanasinu kahal hachpolokachi kahakbalchan yetel katur max taktile sutu kila mishbayantio. Juntul kolel 66 haboti ho ukahal anchahanti kohanil tu riñón beshan diabetes mishututile mak takpa tu yikna yantio wabasho. Juntul ship 71 haboti teko ukahal anchahanti kohanel tu pulmono kahakbalshan kachetel ostumak taktile sutu glamish bayantio. Juntul kolel 72 haboti ho ukahal anchahanti talamil tu presión beshan diabetes tulakle mago takpa tu yiknalo machik paktio wabashi. Juntul ship 75 habti ho ukahal anchahanti talamil tu presión kahakbal kachetel katulmak machik paktio le kohanilo. Juntul ship 80 habti samahilu kahal anchahanti talamil tu presión le majo takpa tu yiknalo mishbayantio taktile sutukil hela. Utso juntul ship 86 haboti ho ukahal anchahanti talamil tu presión le majo anchatu yiknalo machik paktio mishbali. Tzok 234 mako 15 actumele coronavirus. Ichile 1976 majo kohanobo 1436 tzokuyolin tikubao. Mishbayantio matupahtalu pakiko le kohanilo. 159 Hetzel Yaniko,
alano tu shak altalo tumen usakia hilo umolail to olal mat ubuk tiolek ohanilo uyalap 147 tiano hospitale alano humpuli uhabilo emak ohano ba campel winal tak 94 haptio sansamal yang tumen kun siklepexila tile chikulil hela. Tele Yucatán te informa de lunes a viernes 3 de la tarde con Libden Ojeda.